Ajmo, odbita!
u 16 naši. I štopanja, ajde!
Skok, druga! Ajmo druga, skači! Skači! Bravo, Sad! Puštaj ga! Puštaj ga! Ajde, igraj dalje, ajde! Igraj dalje! Našćo, zapiraj, Našćo! Ej, ovo!
Easy! Roko vidno igrište. Tu igraj.
Pred začetkom drugega polčasa menjava v ekipi Gorice. V značilnici je ostal igralec številko 70, Sebastian Lesjak. Vstopil je igralec številko 77, Silvio Vokri.
Primikaj brže! Brže! Gasi ga! Oki, raspored, Oki! Raspored! Bliže, bliže, bliže! Okej! Pozicija, ajde! Igraj! Malo vani! Ne makni! Bliže! Pusti ga, igraj! Pazi, druga! Esi, Hočiću!
tu, ajde! Ej, Alba! Ajde, Ubila, kako mi? Menjava u ekipi Jesenic iz igre Albin Ahmetaj u igro Brest u Adjegu.
Armin Hodžić. U igro igralec številko 97 Luka Baroca. Menjava u ekipi Jesenic iz igre Emir Velić u igro Roko Mavra. Ajmo, želja za gol, ajde! Ajde, Želeko, ajde! Bravo, ekipa, bravo, ekipa!
Oskar! 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 Evo, gol! Ajde! Gledajte, gore, gledajte, ajde! Ajmo, 10 minuta još, ajde, tempo ne treba, ajde!
Dobar raspored. Gledaj se još okolo. Dobar raspored. Trojna menjava v ekipi Gorice iz igre. Kristjan Laščak, Alessandro Ahmedaj in Andrija Drljo. Namesto njih vstopajo Alessandro Serafino Komita, Filip Lekić in prvič v članski konkurenci Uroš Zečević.
Izključitev Silvijo Vokri. Samo igrajte, igraj!